Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya kiumia nitite na mbere bwega na ingukugwata ugeni kiri nteto cietu cerutha mugwanja na rwere tariki 10 mweri jwa Mei mwaka ni jwa 2026 rietwa ni Maureen Kinya. Tukiambiria nteto iji Bishop Josephat Muriuki nethiritwe agitariria muno atongeria bage siasa bethire bagetithia na mbere siasa iri itina rumena akiuga bobo ne bubukareta weti na mbere. Nicholas Chabari ni agutuambiria ushauri huu kwa mukaririgite wa ngwataniro ya atomeria abachuka atwe Bishop Josephat Muriuki na uretie atongeria bathina mbere na kuringa siasa achina thiri na kuonaneria abira bakwenda gutethia na bionthi guru ya Kenya nonto kagita kaingi turonekana gutire na siasa achina maendeleo ende siasa achairumi na kuthombania. Ninaelewa katika nchi ya Kenya kuna kuanga na ile brokers that maybe you want to broker your people, your community to vote mahali wewe umepangwa. Ningeomba turuhusu watu wetu wapige kura mahali wanataka kupiga kura bila kuwasukuma na bila kuwasurutiza. Number 2, ukienda kwa political meetings ukiwa unataka kusikia manifesto ya watu, mara nyingi utasikia ambia huyo na at the end of the day utakuta ya kwamba utasikia kitu ya maana, utasikia matusi. Tunaomba kuwe na siasa ipiwe kwa amani ili Tharaka Nithi County Kenya mzima iwe na amani. Kuringana noe atongole babateri kwithira bakithina mbere na kunenkera heshima a Kenya na Kenya nabo bakathina mbere na kunenkera atongoria heshima na munonkoroki bakathina mbere na kunenkera kila muntu ukanya kuthina mbere na gutungatira nthiguru na Kenya. Hatuna nchi nyingine ya kutorokea. Tukiharibu Kenya ndio mama yetu. Kwa hivyo naomba kwa heshima kubwa tuweze kushikilia nchi yetu, kila mmoja apende nchi yetu ya Kenya, vijana wao considered, wala wakuweza kuregister votes, kupate kuwa na kurundia tena at least round 2 ili at least waweze kuregister. Because unasikia kwamba kuna more IDs ziko kwa huduma, hiyo ni kumaanisha ya kwamba hawa watu wanahitajika wachukue zile ID na chief wawapelekee, maana wengine wanajua, ili waweze kuregister. Then kitu kingine ni kwamba ningeomba pia tuweze kuhimiza vijana majenzi wachukue kura. Usikatae ukisema mimi utavote. Afadhali uchukue ungojee pale mwisho unaweza ukatamani kuvote na ukuchukua. Kwa hivyo let's register voters wakati nafasi zingine itapeana. Unajua kwamba tutaweza kumalizia vyema. Lakini zaidi ya yote tudumize amani Kenya, maana Kenya ni nchi yetu. Na tupatie viongozi heshima, nao wapatie wananchi heshima. Kumachuka igamba ng'ombe, Petan Class, Chabari. Aritwa baraba thomagira cukuru ya nthaka ya Tharaka ni bethirite bakigwatanira na akaribange maturene na kugita rugendo rwa utethio. Ruru ni rugendo ruria bethirite bagitania ni kenda kuthambeta cha gutetheria aritwa baraba ndene ya cukuru ije ende ni baumite njairite guchumba kenda kurigiria batikengwe nuntu bwabisi. Aritwa bagatene ba cukuru ya Tharaka Boys na bamo baekari Tharaka ni baruthite wokuya gutigira ni bakuripira na baria batikwiyomba bisi cukuru ino. Ana bonde barabena thina ya bisi tugite gutiwa tutiga nomwe tukabarira bisi na njira ya team up the old boys barabatiraya baye tugwatanire ni oriria bakuromba antu gutigira ni bagucoka macukuru gutethagiria muno ba Tharaka itanjire imwe ya gukiria cukuru ino batige kuthinjaga cukuru ja kuraja. Itukuria antu bonde bara bathomere cukuru muno ino cia Tharaka nontu icio itakurite bwega bachoke cukuru ciao baombe gucontribute wabura baomba kumba kenda cukuru ino ciomba gukura bwega. Boti Tharaka na tuiriana Tharaka tunenkera ritani ana baturutanire nontu bare ona ingiranjwe thija bini bate mwanya twatanire twake cukuru cietu nontu twaka cukuru cietu ana beto kuthomagira gogo tutire wirite twatuika ana beto kuthomera gogo economy yetu nyaka bwa saidi na ana bagatethanje twinde. Ana ni bakurwo gutigira ni bakuthoma berutaniritie nontu kithomo gikabatethereria nene uturoni wao. Inkwenda kuria ana betu bathome kwina wabu uthao na kurigwa kwingi muno kira ana betu batakuona kithomo kina gitumi
umenye kinya ukanenkela mbechi ganata wana kinya ukanenkela tonga buganata utena gume wa kumenyera mbecha ira itikalanga nacio so kithomo thomire kenda nyumani na wego ngwiro kewa ukomba kumenyera so kithomo gitumi muno no ndinkurukia monda inkurukia bintu kingi kiragomba kuthwaniria kithomo kina value nene muno no akombine kithomo na ungai womba ukwira bantu araya muno ana ni aria bakurio kwithomera metugo mega ni untu no uthome na withote na metugo mega na urage gutetheka na vitu mbili muhimu sana kwa maisha, attitude na character. People will take you places and by they take character to maintain you there or move higher. Kwa hivyo hata kama unasoma, make sure your character is very important. Kwamba kwa wewe unaweza pewa kazi lakini bila character huwezi kaa kwa hiyo kazi. Kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Kamati ya tumiri bwa koti na chomba court users committees na ikinyete kaunti na Isiolo kenda kwa mataro mwingi kuko niendwa chia kimumbire akiama baba kigwatanira na ikundi binge nikenda kweza na mataro za eze erenzira ya kurita mwingi mundune kagita akarema karika zandwa chia kimumbire chioneka maturene. Bantam Murangeri na riboti eji. Maabisa kuma kiri komiti ya ulitingugi bwa kotini ya mona maabisa bangi kuma ndwangi mwanya cha gutetera kioto kio mtu ibamukirite moritani ja gukandana na ndwa cha kimombere GVB iremwe chikuruka ira mitandaone. We are here to just train the CUC on technology facilitated gender-based violence. Why this is important is because TFGBV has become a new trend, and so it's important for us to create awareness on how to manage it, what laws are there that govern the same, how it can be reported, what penalties are there, how can the CUC at large respond, because the CUC is comprising of the different stakeholders, the distributors across the referral system. So it would be important for them to be able to know how to be able to respond to TFGBV, what actions they can take together as a CUC to be able to just ensure that the same is curbed. Akiaria Jaji Elias Mwenda na ugite mathomo tese zagatetheria kwelewa kesi iji nkuruki na kutetheria kuona kioto ure kubati. Kila kuchao teknolojia inabadilika. Sasa pia kama teknolojia inabadilika pia uhalifu unaenda kwa mitandao. Na sasa teknolojia inabadilika kwa njia ya kasi kuliko sheria na kuliko zile taasisi ambazo tuko nazo. Kwa hivyo lazima sisi ambao tuko hapa ambao tunafanya kazi na tunapigana na dhulma, lazima na sisi tujipatie zile skills ama zile vifaa ambazo tunafaa kuwa nazo ili tuweze kudhibiti hizi changamoto. Rotere rwawe no ya Joyce Nerese ureni mukaririgite ngwataniro ya kuruba Samburu na rombete akari muno kuma nturene kuhakikisha kesi ira chieno lito ichigwikwa kotini. Tumekuwa tukifanya cases zetu alternatively ama alternative justice system tunaita AJS, lakini tunakuja kuona kwamba kuna zingine ambazo asitaki hiyo alternatively, inataka ishukuliwe sheria kama gani. Kama rape cases nafikiri hatuwezi kuifanyia AJS. Nkiripotera nteto cha Wero kuma Isiolo, Beta Bantam Murangeri. Mukaririgite wa kamiti ya gutegera maguri ya miranio Mira Pricing Committee niwe James Mithika Ntungaini atumirite ya biashara bonthe bamira bareba kwenda kumethirwa bakimiendekia kiri mathoko jaria jaruguri no bethire bagichiandikithia kenda kuewa baruga cha kubetikiria akiaria kagita kaweza ni bwa license cha biashara je Mithika ugite bubo bugatetheria agukaria biashara na kinyarimi bakimeraki. Na narwa intuku ingi ira mukaririgiti wa kamiti yegi magurija Miranda Gitari James Mithika Ntungai semanitie na arimi na biashara bayo moroto juri kwandikithia biashara bare bari na wiru bwa kumigendia thokone mwanya cia nthiguru na ome kuntwathirite murango ni juruguri na gutina mbathu Shemanwa narwa yo yuthiatite yo atwaina yo tariki 24 mweri wa 3 yo kuringisa nende antobeto baraba kwenda ukamatamira na watho wetu turi thirikari ni ati muntu wenthe ena haki yo kamatamira na akarue akamatemireke aendi kuonde kura bururi ndene Kenya. Kwa hivyo
ngwe yetu ta thirikari tie mtu fulani, grupu fulani kana kudi fulani. Ne mwananchi we ithoko nayo iri uru watho bo twikirite nonto itwibetwe kirero kiantu betu baure barenda mira ya soko uru na boibwa kinya license ge transporter ne kuma mukamati kilo 1 mwanga kilo 15 kilo mwanga kilo 500 kuma 500 mwanga tani mwanja kuma tani mwanja mwanga 40 ko ote na nafasi ya kukamata mira akiluria mwankeno Kenya nara turaruru thirikari tu. James Mithika ritariria na itite ngugi iriri yawe na mobira nandi ni kiringavano Meru Mutumanto ithinkia kubanga arimi bamira na mutaratara jumwega jore bakagunika na kigena gya kubokiria kuma thirikari nenene ukirikana gwa mbesa inyingi ira cithiritwe ikieja no cirigagie miukone arume bakai antu acitethia arimi baria batuire minyamarone ndi ndio riraritagarire tore ya thatu lianguira tobangite kiri work plan ya kamiti ekwa. The next step ni tueta kudiscuss mantu ya export ya Congo, Malawi na Madagascar. Ndathire bunke thonde kuthire mandate iranda erwe ni president irambukumirie itineki na antu babetu. Yau yange ni yaratukuwa nayo tuye account na rankwira ngavana wetu na yukitie tagarira ku with the board. Na ingwenda muno board withithwa nikenda bila kuona Nairobi nkanenkera board ikeye karumi arimi ba nara Nairobi twina thine muno ntu kinya tuko wikunenkanira bwarika na kwirombia cianenkanirwe cia mira cianenkerwa kundi moja na ikakula. Dennis Mugendi Weru Wikendi mushine o Maua County ya Meru. Ni kuma kirirugono ru ni tukuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto Mkuruki. Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita tiambi no uteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice Mkombozi Fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120
590 au 0110581292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera undagitari. Thuganire gikeno gya kuja muritwa. Sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugorera mirango ya muturire no gakarabwega na bangi. Aja utekuringa ndari. Ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda. Chukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita. Aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Ujukani mba mwedi jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero na Nakuru. Nonto bwantete nkuru kitu ringerethi mo namba 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Tugicokera na nteto nkuruki na arua kirimikire na mikarire twegutara mitugo mega ndene ya masibitari. Ibwega sana mutegeri wa Weru TV kanyaga kanika mikarire yetombetwa wa Purity Nguta na arua tureariria manto ya shibitari. Riria wariunga chibitari ajie bethera gwa bena mirimo mithemba iria yomba igutuma bethera bena mitire itia withire mikarire itia withire. Kwa riria wethirwo kiriunga chibitari ugeta kwa amira mwajie kana wita ukunya parabu inabo ukiorotanaga nyuntu miria ajie baba ithera gwa ina murimo mwanya. Tikanya gaku gagwita gukuna kunikira aje chibitari kana withirwo kiberithagia ura babati gukaranthi kana mitire yao. Ngugi ici ni ndagitari.